Ahee, namukela kambe ka Mazda Xitsonga analyst. Channel, oh, of course, oh, namuntlha of course ha continue hi ri karhi hi vulavula hi kokwani Chauke na timhaka ta le Diamond Walk of course. So previous already a hi vulavula hi swa vhele hi ku a ku ri birthday ya yona a hi coverini dede sweswi a hi kha hi swi khavara mara se hi ta expanda mhaka and stuff like that. So hina lava vhele hi tlhelelaku le Diamond Walk ka xikokwani ya huma va yi cherile le ka map as you can see kwalaho. So before hi la ku vulavula hi mhaka leyi ya namuntlha leswi kahle hi va hi sungule hi endla reference about this matter. So mi nga ma swi tsundzuka vhele ku ve na that event swi trendini leyi nga vuya yi feyila vhele kwaleni. Hey ku vuliwe swo tala xigazini vo tala va kha va vula swa wona swo hambanahambana swa kha va swi vula and stuff like that. So loko hi tlhela vhele ka that day you might remember ku a hi referencing in this video ya lava tiphala ku ndleka ni hina to ku na swiyingo borha laha what's happening. Okay, laha hi kombisini ku vanhu a va humi ni xitalo vula ntiyiso generally vanhu a va humi ni xitalo lero a ku tele a handle mi nga ma hleketi hi nga vula ku thousands of people were there outside or hi fast forward yana kambe mi referencela before hi build up this matter. So a handle va humi as you can see ma swo a ku tele handle a ku tele but andeni already na hi kombisana ka hanti a tlhela ngopfu ndzhaku andeni a mi kuma ku vanhu a va nga ngenangi and stuff like that ma vona mhaka leyiwa but lexi okay and a ku ngheniwa hi mali you remember a ku ngheniwa hi mali that event and vanhu a va tele a handle as you can see kwalaho as you can see ma vona mhaka leyiwa. However loko se hi vhele khe hi tlhelela ya ka birthday celebration ya yona vhele mi fike hi kuma ku a ku ri na difference in terms of crowd ngopfu la le ntwini a ku la ku ri peak crowd. Yeah, as you can see loko hi cheka laha swi vona ku a ku ri na difference vanhu a va humini hi xitalo and already ka leyin'wana previous video a ni mi kombisini na VIP section a na ku a ku ri na vanhu so swa tikomba ku na difference. So in overall hi nga vula ku vanhu laha a swi ri different va humini hi xitalo tanihi swi ni swi vonaka kwalaho. So mara ku ni cheka poster leswi a ku ngheniwa hi mali after loko se ni vutisini ve ri ku vuye ku endliwa free entrance hi laha ma vona mhaka leyi. So hi vheta hi va hi hlamulekini ka mhaka leyi nga ku humeleni so it means ku va swilo in overall swi va kha swi famba kahle ngopfu it means fike va ku ri a free entrance a ni sweswi hi na answer ya swona sweswi hi ku hi nga na answer mina last time a ni zangi na ku yi nghenelela mhaka leyo analyze swilo leswi because ya previous a ni nga yi analyzeni because a ni swi vona ku swi nga heta swi ni bayizisini swin'wana Master T vo tala ni swi vona mikhamuka ya Master T hi byele hi tale a ni zangi ku yi analyze generally so mhaka leyi directly so leswi nga humelela laha ni zangi ku lava ku swi endla ku lwela ntiyisi ni va direct because a ni nga ri na ti-answer ta swona and stuff like that but sweswi answer yi clear guys. It means vanhu va ti lavela sweswo swa free entrance in overall loko va fika va nghena at the place swi clear hi ku sweswi a ni ku fiki ku tala so swi vheta swi answera ti-questions to tala swinene yi blame swo tala na swi vona yes yi va yi ri wrong I agree swin'wana leswi swi vulaka kwani ku na the 40 years I agree but sweswo a swi nga ri na effect at all swi clear ku va vanhu va kha va ya la because tanihi swi ni nga reference ka previous video a ku tele guys na le handle vanhu vo ka va nga nghenanga ma yona mhaka leyi so it means it has to do with money vanhu a va nga na mali yo nghena or a va twa na ku mali a yi nga reasonable ku hi leswi dandini I guess so but la sisa ku ri free entrance vanhu va nghenini so swi vula ku in overall hi nga yi analyze njhani ku hi nga yi analyze as it means if va fike va successful for now va fike va kha va pusha ti-free entrance va make sure ku ri na entrance ya kona I mean like ti-artist leti bukiwaka ti nga vi ti kha ti durha ngopfu ti-artist ta ku ti nga durhi ngopfu with the aim of making profit ma yi twisa ya mhaka leyi ni zama ku vula ku vona ni va kha va swi vona ku va va kha va ndla mali munhu va fika va swi balansisa ku a swi bohi ngopfu ku tshama ka ku rhambiwa ti-artist to talo yi nga rhambiwa yin'we leyi in overall loko va fika va negotiate lava nga ta swi vona ku profit yi ta tlhe yi vuya hi vanhu lava nga ta fika byala va xavisa swona laha so vanhu swi kombi loko a va na problem na yona in terms of ku ya laha swi clear vanhu a va yini so
the only issue a ko va mhaka ya interest fee vanhu a va na mali ku hisa hi tirha haleswi switandini so va fika va builda e market ya swikhulu kahlekahle somehow va fika va builda market ya swikhulu a ni ti ku njhani but somehow ni nga ta ze ni jamuka hi swin'wana but somehow okay ku fika ku na ndlela yo karhi leyi yi nga kota ku koka swikhulu swi yiza swo dya mali swi yiza swo blowa mali so loko va ha rindzele sweswo it means a va balansi mali because va nga hetelela va lose more money than the profit ma vona mhaka leyi so it means a ni ho va rhanaka business swa hluphanyana va va yi balansisa and loko va rhambi artist yo karhi rito maybe va yi rhambi hi 5,000 va fika va meka sure ku mali ya vuya in terms of swibyala hence I'm saying ku ri a swi bohi ku va nga rhamba to tala ta artist va nga rhamba maybe yin'we even then byalani va ta byi calculate ku byi balance njhani laha I think so for now until va ze va kuma swiza swo blowa mali hikokwalaho se va nga ta increase ti-fees vhele na manghenelo lani hikokwalaho se va nga swi consideraka maybe loko ngheniwa hi 30 rand and stuff like that ku hi leswi standard swa hluphanyana va vele mhaka leyi but ya in overall I think yi analyzeka sweswo mhaka leyiwa loyi khe hi langutisa so hi leswo ga swi clear ku maholo leyi ya yona a swi affect like the business a swi na impact yo karhi ka swona laha mhaka ku mhaka ya interest fee loko swi hi langutisa mhaka in overall hi swilo sweswo but yona yes ku lunghisa maholo leyi nga lunghisa but a hi swona swi nga a swi ri ku onheni a ni swi nga kota ku swi analyza swi ri ku ri mhaka leyi nga tleyo ka yi nga kaneteki ma vona mhaka leyi hambi vo gagashi mani hi ri va kha va chingela vanhu but still iva a ha kuma support vo xa makhombo hi luwa risimu ra hi ri le ku blowini marila ni ri le ku blowini but na yena ma swi vona i munhu loyi a holovaka na ti-fans in general and stuff like that so ku va ku ri holova ko karhi a swi na impact yo karhi sweswo in overall ku nga va ku ri maybe a slight impact loyi khe hi langutisa kahle and stuff like that ma vona mhaka leyiwa so yeah hi sweswo free interest is the way to go kokwani Chauke swi tliye hi yona ndlela mi nga kota ku endla mali and ku bukiwa vanhu lava mi nga ta endla profit hi vona swi bohi ku ka ti-artist to durha ku ho sunguliwa swilo ku fana nkarhi wa sweswi because va nga hetela va lose more money ku nga va na profit so it means va fika va prioritize a vulavula na gagashi ya swi tiva ku swilo leswiwa so va kota ku swi balansisa laha ku loko rhambiwe vanhu vo karhi ti-artist to karhi ku fika ku vuya mali muni no va negotiate njhani I think swilo leswi nga famba kahle in overall yeah loko ku ri ku tatisiwa swin'wana swi tatisiwa okay I'm joking but I'm just trying to say guys ku ri somehow ku fike kumiwa vanhu vo blowa mali somehow yi fike yi kuma a marketing strategy yo ku kota ku kuma vanhu vo kota ku blowa mali mani twisani leswi ni zamaka swi vula vanhu vo spenda mali somehow va fika va kota ku va attracta that crowd yeah and then for now very tanihi swi nga swi vula and free entry swi kombela ku it's the way to go vanhu va ta nghena and then ku balansa byala na ti-artist leti rhambiwaka a ku build off vuxaka ku mali yi fike yi va yi ri low laha ku va kota ku va kha va profita in overall I think swi clear mavulelo ya vona it had nothing to do with it yes swi twini swi trendini swa futhi yes a ku nga zi ku ri swona a ku ri timhaka ta mali vanhu va ha mali yo nghena hi leswo loko ri amukeza subscribe loko kombela mi clika subscribe